Hari ahitwa Diego Garcia, ni ikirwa cy'Abongereza kiri ku buso bwa kilometero kare 44, kikaba kiri hagati mu nyanja y'Abahinde byibura muri kilometero 1800 uturutse ku butaka buri hafi cyane bw'Ubuhinde, hakaba muri kilometero 3500 uturutse ku butaka buri hafi bwo muri Afurika y'Iburasirazuba. Kikaba ikirwa kiri kure cyane mu merekezo y'Iburasirazuba bwa Australia. Ni ikirwa gito kiri kure cyane mu nyanja, ahantu hitaruye kure cyane y'ubutaka bw'igihugu cyari cyo cyose ku isi. Ariko iki kirwa iyo cyitegereje neza ubona kiri hagati ya Afurika, Australia, Uburasirazuba bwo hagati na Aziya. Ibyo nkubwiye gusa bihagira hamwe mu hantu hambere h'ingenzi ku isi mu bikorwa bya gisirikare, kuko iki kirwa giherereye hitegeye ibihugu by'ibihangange byo muri Aziya no mu Burasirazuba bwo hagati. Ariyo mpamvu cyatari ikirwa gusa, ahubwo ari n'ibirindiro bikaze by'ingabo z'Abongereza ndetse n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika. Iki kirwa ni cy'amato manini cyane y'urugamba y'Abanyamerika aruhukiraho iyo ari mu rugendo cyangwa ku rugamba. Niho haparika indege zikaze z'urugamba nyinshi, zimwe zirekura ibisasu ku rugamba bigahanuka bucumu bikisekura ku butaka bwa Iran cyangwa ahandi Amerika yataka. Aha kandi hakaba parikingi ikaze cyane ya za drone z'Abanyamerika zirirwa zikora ubutasi hirya no hino ku isi. Muri make iki kirwa nibyo birindiro bya mbere Abanyamerika bakoresha bataka muri Iran, kuko kibikwaho intwaro z'ibikoko zikaze, kikabikwaho petroli ihagije, kikabikwaho ibiryo by'abasirikare barwana ku rugamba, hakanaba n'umuhanda mwiza wa runway ukoreshwa indege zihaguruka ku butaka cyangwa ziparika ku butaka. Iki kirwa gisa nka paradizo ukirebeye inyuma, ariko mo imbere kikaba ibirindiro bikaze bitegurirwamo ibitero biremereye cyane. Ubyumve neza ko iki kirwa Diego Garcia cyabayeho ubuzima bwacyo bwose kidakorwaho kugeza ejo bundi mu minsi yashize ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu k'2026, igihe haba igitangaza cyatunguye isi yose. Icyo gihe Iran yarashe misile balistike ebyiri zitazwi ubwoko kuri iki kirwa. Izi misile zaturutse muri Iran zafatiyeho zakazigurumana. Gahunda ari ukwisekura kuri iki kirwa, ahasigaye hagashya koko. Ariko ntibyakunze kuko imwe yazimiye mu kirere iri hafi kuhagera, indi itangirwa n'ubwirinzi bw'ikirere bwo kuri iki kirwa. Bivuze ngo twarabeshywe. Iran yaratubeshye, natwe isi yose tugendera mu kigare, bituma na Leta z'Ubumwe za Amerika ubwazo ziyibeshyaho. Ibaze ku isi yose yari izi ko Iran ari igihugu gikora misile zihambaye cyane, ariko twese kuva kuri njye wari warakoze ubucukumbuzi bwimbitse kugeza kuri CIA yari yarakoze ubutasi burenze ubuhagije bakoresheje intwaro kabuhariwe. Twese twari tuzi ko Iran ifite kandi inakora misile balistike zikaze yarasa hariho hose mu Burasirazuba bwo hagati no mu Burengerazuba bwa Aziya ku ntera itarenze ibirometero 2000 gusa. Ariyo mpamvu ibikorwa bya gisirikare bya Leta z'Ubumwe za Amerika byari hanze y'iyo ntera byabayeho bituje muri ibi bihe by'intambara, kuko nta misile yabasha kuhagera Iran yigeze itunga. Nguko uko Iran yatunguye isi yose ibikura misile balistike y'ibanga batari barigeze bavugaho na mbere cyangwa ngo bayerekane, maze bayirasa kuri iki kirwa Diego Garcia cy'Abongereza na Leta zunze Ubumwe za Amerika. Iki kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde mu birometero 4000 uturutse ku butaka bwa Iran. Ikaba intera byibura indege y'ubucuruzi yagendamo amasaha 37 ubudahagarara. Bwari ubwa mbere mu mateka Iran irasha ahantu kure ngaha, kuko barashe ku ntera y'ikubye kabiri iyo basanzwe batarenza. Ibi bisobanuye ko kuba Iran ifitiye misile kandi Leta z'Ubumwe za Amerika zitari zibyiteze, ibintu bigiye kuba bibi kurushaho ku munyamerika, kuko ubu Iran ifitiye misile arasa mu bihugu bigera kuri 90 byose biri mu ntera kilometero 4000 uturutse muri Iran. Bivuze ngo ubu Iran yarasa hariho hose ishaka mu Burasirazuba bwo hagati, ikarasa muri Aziya yo hagati no mu majyepfo ahari za Pakistan, Ubuhinde, Afghanistan na za Bangladesh. Ubyumve neza ko iyi misile Iran yayirasa ishaka hose mu Burayi, havuyemo ibice byo mu Burengerazuba bw'Ubwongereza. Nibigarukiraho kuko iyi misile itaramenyekana ubwoko iturutse muri Iran yakwisekura hariho hose mu bice by'amajyaruguru ya Afurika n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika y'Iburasirazuba birimo nka Kenya, Sudan, Misiri, Uganda, u Rwanda, Tanzania, u Burundi n'ibindi byinshi cyane, kuko ahitagera kuri uyu mugabane ni mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Ibaze ko iyi misile yagera no mu bice by'imipaka yo mu Bushinwa. Ibi byose Amerika yari ibyiteze, ariko kuri Iran nibwo bigitangira, kuko Iran ubwayo yamaze gutangaza ko ibitse intwari idasanzwe y'urukoko isi itigeze imenya itanarose ubuzima bwayo bwose. Abantu benshi bafashe amagambo nk'ibikabyo by'umunya Iran paka ejo bundi barasize misile balistike, bikaba ikimenyetso cyiza ko Iran nta mishinyiko ibintu yamaze kubyinjiramo. None niba iyi misile yaratumye isi yose yakanura, izo ntwaro n'ibisasu babitse birushubukana bimeze bite? Ubu byo bihambaye bingana iki? Ibaze intwaro ubwabo bivugiye ku isi yose itigeze ibona itanumvishe. Byaba bivuze ko iyo ntwaro yabikaze kuruta intwaro zose za Leta zunze Ubumwe za Amerika bari guhangana muri uru rugamba.
Ibi ngiye kukubwira ni amabanga akomeye ahishwe isi yose y'uburyo igihugu gisanzwe kiri gupfukamisha igihugu kidasanzwe cyamaze ibinyacumi by'imyaka kiyita umuyobozi mukuru w'isi, gihitamo upfa n'ukira, upfa bakagena uko apfa n'ukira bakagena uko abaho. Ibaze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukubitwa rugondi ihene n'igihugu isi yose izi ngo cyabaye amatongo cyararimbutse burundu. Ni ibiki biri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba tutabwirwa? Kangusobanurire akantu ku kandi uburyo Iran iri kwihagarika ku cyubahiro n'igitinyiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isi yose ireba. Muhaye ikaze mu gice cya 7 cy'uruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation. Cyagihe isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri 0 mu giturika gihishwe gisandare. Ni gute Iran iri guturitsa amamiliyari y'abanyamerika igacurika ikibuga cy'imirwano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigacurama? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma magazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'abantu aherutse kwihamiriza ubwe ko yarimbuye Iran yose ikaba umuyonga. Yarashe buri hantu hose hashoboka muri iki gihugu ku buryo nta hantu na hamwe hakorerwa ibikorwa bya gisirikare bya Iran atararasa. Yavuze kenshi ko yarimbuye iki gisirikare cyose cya Iran, cyaba icyo mu mazi, ku butaka no mu kirere. Arenza ati twanarimbuye intwaro zose z'ubwirinzi bw'ikirere n'amaradari byose bya Iran. Agira avuga ko ubu indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuguruka aho zishaka hose mu buryo zishakamo muri Iran ntacyo zikanga. Hashize amasaha make abivuze mu gitondo cy'umunsi wakurikiye ku tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu k'2023, Iran yashyize hanze amashusho yatunguranye isi yose yikangamo. Ayo yari amashusho magufi agaragaza uburyo radari yabo yabashije kubona mu kirere indege idasanzwe y'urugamba imeze nk'itabaho yitwa F-35 Lightning II, ndetse si ukuyibona mu kirere gusa, baranayirashe ikiri kwikaraga muri icyo kirere. Bakoresha misile yabo y'imigi idasanzwe baturitse iyo ndege y'indwanyi karahabutaka, ibintu byari bibayeho bwa mbere mu mateka y'isi. Iyi ndege y'urugamba Iran yarasiye mu kirere, amaso y'abanyamerika akajengamo amarira ako kanya, isura z'abajenerali bakomeye muri Pentagon zigakanyarara. Abategetsi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarebana bose bafite igisebo, bakabura ayo bacira n'ayo bamira. Iyi ndege bayizi neza, bayita umwami w'intambara zo mu kirere, naho abayisobanukiwe bayita imana y'urugamba. Iyi ndege y'urugamba igaragara nk'isanzwe, imeze nk'itabaho, wagira ngo ni y'ahazaza, kuko niyo ndege ya mbere ku isi hose igezweho iteye imbere mu ikoranabuhanga ryose rya gisirikare aho riva rikagera. Uzakubwira ko habaho indege itinyitse kurenza iyi ngiyi ya F-35 ku rugamba, ubu uzamugendere kure, kuko si ukukubeshya gusa n'uburozi yabuguha.
irenze kuba ariyo ndege ya mbere itinyitse ku isi, ahubwo ni nayo ntwaro ya mbere ya gisirikare ikoranye ikoranabuhanga ryihariye riteye imbere ku kigero giteye ubwoba. Ninkubwira ko iyi ndege idasanzwe ubyumva utangoye ko n'Abanyamerika ubwayo ariyo ntwaro biratana kurenza izindi zose bakoze. Impamvu ni uko iyi ndege F-35 cyangwa se F-35 Lightning II irenze kuba ari indege gusa, ahubwo ni nk'imashini irwana ku rugamba. Ibaze ko iyi ndege ubwayo itekereza kandi byihuse kurenza umuntu, ariyo mpamvu iyi ndege Abongereza bayita The Invisible Brain in the Sky, ubwonko butagaragara mu kirere. Iyi ndege ikorwa n'uruganda Lockheed Martin rwa Leta Zunze za Amerika, ikaba indege irwana ahantu hose hitwa ko habaho ku isi, mu mazi, ku butaka no mu kirere. Iyi F-35 kuva inyuma werekeza imbere ni metero 15 na santimetero 70, ikagira amababa n'igituza bya metero 10 na santimetero 70. Kuva hasi ugera hejuru aho pilote wayo aba yicaye hakaba metero 4 na santimetero 40, yose igapima toni 13. Mbega ni indege ijya kungana nka bisi zimwe zashira umuteto. Ibaze ko iyi ndege iri mu kirere ibitekereza neza kandi byihuse kurenza pilote yitwaye, kuko iri ku rugamba igenda ubwayo ihuriza hamwe amasinyari ya za radari zicunze icyo kirere iri kugurukamo ubwayo, kandi ikagenda ishakisha byo guhunahuna misile zose ziri muri icyo kirere, ikanareba aho izindi ndege zose ziri muri icyo kirere n'amerekezo yazo, maze iyo ndege igahuriza hamwe ibyo byose ikabikoramo ifoto imwe isobanutse ikabyereka pilote, ku buryo umupilote wayo aba azi ibintu byose biri kubera muri icyo kirere atigeze anahindukira. Kimwe mu bituma yitwa umwami w'intambara bidasubirwaho ni uko itagaragara iri mu kirere ibimeze nk'umuzimu, ariyo mpamvu Iran yagaragaje amashusho yayo iri kuguruka, Abanyamerika imitima ikenda kubavamo. Nimvuga ngo indege nigaragara wumva uko utagaragara kuri za radari zicunga ikirere. Nigeze gusobanura ukuntu izi radari zicunga ikirere zikora muri video zabanje. Ababyibuka murabizi neza ko radari gucunga ikirere bisaba kohereza mu kirere imirasire itagaragara yo mu bwoko bwa radio waves. Iyo mirasire iri kwikatiza mu kirere igakubita ku ndege cyangwa igisasu, ako kanya ihita ikata igasubira kuri radari aho yaturutse, igihugu kigahita kimenya ko cyatatswe mu kirere harimo umushyitsi watunguranye. Bakaba barasiyo ndege bakoresheje misile z'imigi. Ku ndege F-35 ubwo biratandukanye cyane, kuko iyi ndege ikoranye ibyuma byihariye kandi ikagira ishusho y'utuguni. Ibyo bituma iyo radari yohereje ya mirasire igera mu kirere igakubita kuri iyi ndege, ariko bwigakata yerekeza mu cyerekezo gihabanye n'ahari radari. Nka kwa kundi umuntu ashobora kumurika itoroshi mu ndorerwamo ariko adateganya n'iyo ndorerwamo, maze urumuri rwagera ku ndorerwamo rugakata rugasubira inyuma ariko mu cyerekezo gitandukanye n'aho umuntu ari. Ubwo icyo gihe radari nta kintu ibona, kuko imirasire nubwo iba yakase ntabwo igaruka kuri radari. Ubyumve neza ko ibyuma bigize iyi ndege ya F-35 bikoze ku buryo ubwabyo birimbura imirasire yose iyisatira mu gihe iri mu kirere, kandi kuva ku ntwaro zayo kugeza ku bisasu bya za misile byose bitwara mwe imbere nta na kimwe kigenda kigaragara inyuma. Ibyo bituma itanagaragara na gato mu kirere. Ibyo bisobanuye ko iyi ndege ikirere cyose yabirimo igenda uko ishaka mu buryo ishakamo kose nta gihunga, kuko nta bwirinzi bw'ikirere na bumwe bubaho bwabasha kuyihagarika no kuyibona ubwabyo nibishoboka. Bivuze ngo ku rugamba ihagera ntawe uyibonye, ikarasa mbere maze igahita ivamo ako kanya bigishyushye. Iyi ndege irubahwa ikagira n'igitinyiro kuko ishobora byose ku rugamba, ariyo mpamvu ifite ubushobozi bwo kurimbura buri ntwaro yose yitwa kwibaho. Iyi ndege ishobora kurwana n'indi ndege zose ziri mu kirere, ibyitwa dog fighting. Ishobora kwikorera ibisasu ikagenda ikabijugunya ahantu runaka. Ishobora gukora ubutasi ibizwi nka reconnaissance, ikarwana inarasa ku butaka cyangwa mu mazi ifasha abasirikare bari kurwana hasi. Iyi ndege iba mu byiciro bitatu, ari byo F-35A, F-35B na F-35C. Icyiciro cya mbere cy'izi ndege ni izitwa F-35A. Ni indege zakorewe ikirere kuko iyo A ihagararira Air Force. Ni indege ibangutse bihagije kandi ikagira uburemere butoya ugereranyije n'indege zo muri ubu bwoko. Naho F-35B yirihariye cyane kuko ishobora guhaguruka ku butaka biyisabye umuhanda mugufi wa runway, kandi zikabasha guparika ku butaka mu buryo bwihuse bwitwa vertical landing, nka kumwe kajugujugu ziparika hasi ku butaka bidasabye umuhanda. Ibyo bituma izi ndege zibasha guparika vuba ku mato cyangwa ibirindiro bya gisirikare. Hakaza n'ubwoko bwa gatatu aribwo F-35C. Izi zo zakorewe kurwana urugamba rwo mu mazi gusa, kuko ni nazo byorohera cyane guparika ku mato manini cyane y'urugamba anikorera indege z'intambara, aircraft carrier. Izi ndege zose za F-35 ziguruka ku muvuduko ukubye imwe n'ibice bitandatu umuvuduko usanzwe w'ijwi, kuko zibasha kwirukanka kilometero 1900 mu isaha. Abapilote bazigendamo baba bambaye ingofero nziza zigezweho z'urugamba zo mu bwoko bwa element mounted display. Ibi bifasha umupilote kubona buri ruhande rwose rw'iyi ndege mu gihe ari mu kirere biciye mu ikoranabuhanga ry'ingofero gusa.
Iyi ndege kandi ishobora kurwana urugamba bita networked warfare, irwana ihanahana amakuru y'urugamba y'ako kanya n'amasatelite, amaradari n'izindi ndege biri kumwe kuri urwo rugamba. Indege imwe muri izi ibihagaze ari hagati ya miliyoni 90 na miliyoni 110 by'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, mu gihe iri mu gikorwa itakazwa ibihumbi 36 by'amadolari ya Leta Zunze za Amerika kuri buri saha. Bivuze ngo ku mwaka wose indege imwe ishobora gutakazwa harenga miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Ubyumve neza ko umushinga wose wo gukora izi ndege washoyemo trillion 2 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika kugira ngo zikorwe. Izi ndege zuzuye zihagaze akayabo kangana gutya, Iran iri kuzirasa uko ishaka. Igihugu ngo cyabaye amatongo kitagira abasirikare n'intwaro, cyabaye igihugu cya mbere ku isi cyabashije kubona mu kirere indege F-35 gihita cyituritsa. Bwa mbere mu mateka indege ya F-35 yaparitse Kibadashi iri gucumba. Ibi bisobanuye ikirenze kugusha indege, ahubwo ni ukugusha intwaro ya mbere nziza kurenza izindi zose za Leta Zunze za Amerika. Bivuze ngo nta yindi ntwaro bafite batunguza Iran idasanzwe, kereka ubwo babikuye ibisasu kirimbuzi, kandi na Iran nayo yamaze kubikora. Niwamenya ngo ibitsi bingana iki nubwo Leta Zunze za Amerika ivuga ko bagiye bitambika uyu mushinga. Leta Zunze za Amerika zageretse akaguru ku kandi zizera ko zarimbuye burundu ubwirinzi bwose bwa Iran. Kumbe Iran ifite amaso adasanzwe mu kirere, radari nziza zigezweho isi itari izi ko bafite, kandi banafite misile nziza z'imigi ziteye imbere zikurikira hari ubushyuhe bwose bwihariye mu kirere. Kuko nubwo indege F-35 itagaragara ku maradari, ariko igira moteri zigenda zisohora umwuka ushyushye. Ibyo byorohereza rero izi misile kubona amerekezo y'izi ndege mu gihe ziri mu kirere, zikaba zabasha kuyomeka, byanaba ngombwa zayishyikira zigaturika. Guhanura indege imwe yo muri ubu bwoko bwa F-35 ariyo ndege ya mbere itinyitse ku rugamba ku isi hose. Bivuze ko ubwo nta ndege n'imwe Iran itabasha guhanura, kandi indege F-35 irahenda. Ibaze ko indege imwe ibihagaze miliyari hafi 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyirashwe Amerika yose henda umushyitsi. Ibaze gukora indege ukayishoraho amafaranga menshi cyane arenze ahagije. Uzi ngo ni isanzwe, ni ya mbere ku isi itinyitse, ikitwa umuzimu n'umudakubitwa. Yagera mu gihugu benshi bazi ko cyarimbutse, bakayibona byoroshye gutyo gusa mu buryo butagoranye. Bitekerezwa ko iyi ndege yahanuwe n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere bukaze bwa S-300, abenshi bakunze kwita SA-67, intwaro zituruka mu Burusiya ariko zikaba muri Iran cyane cyane, kuko intwaro nshyashya zo muri ubu bwoko zikoranye misile z'imigi zihariye zigenzurirwa kuri za radari, kandi zishobora no guhiga ahantu hose mu kirere hari ubushyuhe bwihariye, by'umwihariko buri kugendagenda muri icyo kirere, maze izo misile zamara gusatira hari kuva ubwo bushyuhe zigaturika. Kandi izo misile zihagurutswa ku butaka nta cyerekezo zihawe, ahubwo ubwazo zagera mu kirere zikihegera igipimo. Ese wamaze kumenya ko ubwato bunini cyane ku isi bwa gisirikare bw'Abanyamerika bunikorera indege z'urugamba zihariye bwa USS Gerald R. Ford? Ubu bwato buherutse kuvanwa mu burasirazuba bwo hagati mu Nyanja Itukura bwerekeza ku birindiro biri ahitwa Suwada Bay muri Crete ho mu Bugiriki. Ubu bwato ntibwagiyeyo mu butembere cyangwa gupakirwamo intwaro cyangwa ibyo kurya, oya, bwagiyeyo gusanwa nyagasani. Ubu bwato burya bwose bwararashwe. Leta z'Ubumwe za Amerika zirabiceceka ziryumaho zanga kubivuga, kuko ubusanzwe isi yose izi kuba ubwato ari umudakorwaho, buri wese ku isi abutinyira uko buri. Ubwato USS Gerald R. Ford bwavanywe ku rugamba igitaraganya bukajyanwa gusanwa mu Bugiriki. Ubusanzwe n'ubwato bunini bufite n'ububasha bwo kuba bwarasa ibisasu kirimbuzi. Kubona buri mu mazi ni nko kubona ikibuga cy'indege kireremba mu nyanja, kandi bwakorewe ku Rwanda urugamba rwahariho hose ku isi. N'ubwato bureshya na metero 337 kuva imbere ugera inyuma, bukagira ubugari bwa metero 78 kuva ku ruhande rumwe ujya ku rundi, naho kuva hasi ku mazi ugera hejuru y'metero 76. Bivuze ngo ubu bwato bufite ubuhagarike bungana nk'ubw'inyubako igeretse inshuro 20, ndetse ubu bwato bwonyine bupima toni zirenga ibihumbi 100. Muri make n'ubwato bungana nk'uko atondekera hamwe ibibuga bitatu by'umupira w'amaguru.
Ibaza ubwato bwuzura mu mwanya waparikamo imodoka zisanzwe zirenga 1000, bukaba bunini bihagije ku buryo bugendamo abakozi n'abasirikari bagera ku 4500, bukagendaho indege z'urugamba zirenga 80 hejuru. Ubyumve neza ko ari nk'umujyi muto ugenda ureremba hejuru y'amazi y'inyanja, kuko kubuhagarara iruhande ubona atari ubwato gusa, ahubwo ni nk'ikirwa kigenda. Ni ubwato bushobora kumara imyaka 25 yose bukora butarongerwamo amavuta, kandi bukaba bwagenda intera ndende ishoboka kuko bushobora kuzenguruka isi yose butarahagarara. Ni ubwato butikorera indege gusa kuko bunikorera ibisasu bikaze na za misile zihariye z'ubukana budasanzwe. Bukaba bukoranye intwaro nziza z'urugamba kugeza no ku maradari agezweho amwe ashobora guhangana n'ibipimo cyangwa se ibisasu n'indege by'umwanzi amagana icyarimwe. Ubu bwato buba burinzwe bimwe bikaze n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, bukagira intwaro mu mbavu nyinshi kandi zarasa ibisasu biremereye birimo na za misile. Ukongeraho nuko akenshi ubu bwato buba buzengurutswe n'amato adasanzwe y'urugamba yo mu bwoko bwa destroyers, namwe agendera munsi y'amazi y'inyanja azwi nka submarine, ndetse no mu kirere aya mato abakikijwe n'indege z'indwanyikarabutaka, byose biyarindiye umutekano. Ubu bwato bungana n'ibirindiro byose bya gisirikare bwa USS Gerald R. Ford bwuzuye butwaye arenga miliyari 13 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washyiraho ikoranabuhanga ridasanzwe riboneka muri ubu bwato, byose hamwe bigahagarara agaciro ka miliyari 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma ubu bwato buba ikintu cya mbere ku isi hose gihenze kurenza ibindi byose mu bikoresho bya gisirikare, kikanaba kimwe mu bintu bya mbere binini kandi bihenze cyane umwana w'umuntu yigeze akora. Birumvikana ubu bwato ni turufu ikomeye cyane Abanyamerika bakoresha batsinda urugamba, kuko iyo bukwatatse uba umeze nk'uwatatswe n'igihugu cyose kandi nabwo cyihagazeho mu ngufu z'ibya gisirikare. Ibaza ubwato buba burimo abantu bakaba hafi 5000, bugakora umunota ku wundi mpaka imyaka 25 yose, bukabamo ibitaro, igikoni n'aho kuryama hahagije. Mu magambo make, ubu bwato nk'imana y'inyanja ntibukorwaho. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026, ubu bwato budasanzwe bwarashweho misile balistike ebyiri za Iran zikiri mu kirere, barazihagarika birangira zibwisekuyeho, buraka buragurumana buri mu nyanja hagati. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ivuga ko umuriro n'iturika byose byumvikanye kuri ubwo bwato naho bihuriye n'intambara ya Iran. Muri make bahakanye ko nta misile ya Iran yigeze ibwisekuraho, bavuga ko ibyo byose byatewe n'imashini imesa yagize ikibazo maze igaturika. Ibaze imashini imesa igaturika, ubwato bunini cyane nk'ubu bungana nk'umujyi wose bukagurumana, abantu 3 bagakomereka bya nyabyo byo hafi yo gupfa, abagera kuri 200 bagakomereka byoroheje. Uwo muriro kandi ugatwika ahantu hararaga abantu bagera kuri 600, ndetse icyo gihe Abanyamerika banavuze ko nta kindi kintu kidasanzwe iryo turika ryangije. Tekereza imashini imesa guturika ikangiza ubwato bwa mbere ku isi bw'igihangange bwa gisirikare, bikagera ku rwego rw'uko buhita bukurwa ku rugamba igitaraganya bukajyanwa gusanwa. Ibyo bintu birashoboka. None ko intwaro z'urugamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatwa nk'abami b'intambara ku isi hose, Iran iri kuzisiribangisha amajanja, ikarengaho ikavuga ko bicyoroshye guhakira intwaro y'urukoko batarakura mu bubiko, kuko nabo ubwayo bayireba bagatitira bakumva bagira impuhwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bizagenda gute iyi ntwaro nikurwa mu mashashi ikarasa? Mw'abantu mwe ayasa yanjye, kuko n'umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya bwana Andrei Brusov aherutse kuvuga ko Iran ifite systeme y'intwaro ya za misiri idasanzwe abanyaburengerazuba batigeze bamenya. Bivuze ngo bya bintu si bikabyo. Isaha iracyatera imanuka, ni countdown to detonation. Iki cyari igice cya 7, duhurire mu bice bikurikira. Niba utararebye ibice bibanza byose biri kuri iyi channel, niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.